ama sa penta in tuni Palm Sunday dam sela imu theiwa Pathen thu ngai khom thei dinga Pathenin dam na phal phai pi je bin ama sa pen amin thiang lo pi I thangwo la hi chubana hobung mi thiang te zo se tuni Palm Sunday hi to ke thanin Palm Sunday chi bai the bon sabi pakai min pi bin hi atopoi hi Palm Sunday ni ho pakai Jesu lo pi ta Jerusalem alut ni hi zong la tu ni hin hobum mi te ho atha bia ekigel do ke do ba Christa hi ke dinga ka hu hing pu la kalyang pa ta hinam ti ema la ema ki hol niu ni khuding ka de hi sun Christa sun nga dinga na hu hing pu da kalyang pa di ta hinam ti hi itopik divin ka de tu namasan itopik Palm Sunday hi to kloni Bible chamon khat mun ni ka hangin amasan johon sut ki pa na thu pa bung som la bung ni chang som na ni apat chang som na chang ko cha na sim hi tivin athupin Jesu lo pi ta Jerusalem alu azingin kut adinga hung mi pi atama tamen Jesu Jerusalem adingin ahunge ti aza phat un lusuna akidap un agalam tovin hosana pakai mena hunga Israel te lem pa chu anon no me tin asamun hi Chuin Jesu ngun sangan chalgol khat amun achunga atovin ahi bo jayon chanu kichahi in ven naleng pa sanga no chunga achungin ahunge tiagi sun bangchun kichang thu chu amasan asei juiten hapovi ahin Jesu cho ara omdo phat chun kichi thu chu ama thudola kisun sa ahin ama hon hitia chu abolu ahi ti chu agel do tawe aman Lazarus akowa athila akuna athodo petta aum pi mi pi chang se chu athu het tu sa apang ahi ve hechimel chi na abol aza ji ta uwa chu mi pi chun alam to ahi hi chun parisi ho ama ho le ama ho aki howun vevin imat na lo the lobu ahi vetao van noijen anung azuita khu ti ve chule zon sut ke para thopa ma bong thum chang thum le tang som thum la gup ana sem ket hodivin Jesu le Nicodemus ati chang thum na hitil asain Jesu na don podiat aza tabia ka sepi na hi koi hi zong le chunga ko na tha pen kit lo su koi man Pathen gam amu thei poi ati chapata sana chun ton so hin kem lo ane ahitai chapathu ngai lo wang chun hin na mu lo ding Pathen lunghan achunga umzoding bo ahi ati Pathen ana thu sim ho atha ben mo no wading in Pathen u pi taw han Pathen henga chomcha tawna ana mangoi tebe pa da haw thenga ni pi di lo pin ho zo sin nang pi in thangwa ta thua ha zo nung pe de hu hing pa kai Jesu mina na khom'a ka taw hi Palm Sunday mang hi je event thamcha ong ki pat dang hi ka sei no min commentary hall a hilchen ho akona kimudung zoin Palm Sunday hi Jerusalem ho ina century thumna akichai na lang chule 4th century hi chu ong ki pat na langa hi Palm Sunday hi Jerusalem ho ina ahin man pan o hi in sobana history aman lai chun iti aman jiwa mitir Pathen henga tawna mang khom jiwin Pathen ba choila sa khom jiwin Pathen thu ngai khom jiwin salmon ho sobana pakai Yesu Jerusalem ma leisiran len laia anapha na mun ho city sunga mun chom achieve a procession pa hi atilin ni thalam le anachi ji chule alas in pakai Yesu wana akal do namuna chun achievin helaya chun a pastor hom ti diu hom ai lo le a holam kai hovin Pathen Bible asimovin Jerusalem ma pakai Yesu lo pi ta alut thu ho chu asayovin iti chun Palm Sunday hi ain mang panovin chule 5th century vel hin hi chi Palm Sunday celebration mundang dangazong ong mang panin adi in Constantinople kiti tua Istanbul Turkey Europe kulai chan hi 5th century in anamang panun chubana Puchezovin 8th century vela pat hin procession pa hi masangani halanga che pau chu a hervin jingka langin che jivin hi chula hi chi Palm Sunday hi kalsu ukut niding a hi zin Jerusalem la avela adia 20 miles ati in hilsian chun miles som ni vela Jerusalem vela cheng ho Jews te pasal jo se hi chini la hin Palm Sunday mangdinga hi Jerusalem kalsu ukut mangdinga chiding and mi jo se expect about the hi chun hichini hin pakai Yesu lo pi ta Jerusalem ma lut ni hin Jerusalem mi atamma ma jing munni mun thuma commentary akivat ma achun million ke khat te chu lak nga wal jan hi mi pi ki khom dingen gensa ramatin
agisun na hi subana Palm Sunday hi to kironin Palm Sunday ni a significance apoy mo na ni la thum kan thang doin it is tom cha chan ana se hutivin akhan na Palm Sunday hi ipia poi moham itila fulfillment of prophecy ati in sapawin adi dia Pathen Bible Zakaria bungko changko evana ahila tula sam le Isaiah thamkhat asai adi in Zakaria Themgao hin kum zalila som ngala zanga masanga hi chi hi ana sei do hi in simjam inkatin Zakaria bungko changko chu khunonga Zion leng pading ati Bo Zion chanu hachang pan kipa thanomin Jerusalem chanu khorhang samjingin ven na lengpa na hinga hungi galzawa min thangta a hunga chu ama bo hi lungnem ta in sangan chungkhara hung atawin sangan no alagul khat chunga hung towe hichi Zakaria Themgao ana sei kumzanga tabang masanga na sei su a fulfillment ahung lo hin na hi ti amasan Bible adiki sei ho aguilhun na hiti a significance number 1 hi ani na a significance tam no la dunia mo thumbo isei no mo ani na Christa adingin an art of sadness ete phat hi amadinga lungdim na lungdon na nikhoa hiti agisun aji chapaka Jesu isei ma bangovin ama adinga hi lesi na len la ya Sunday aman na alas ahi aji next Friday ahi khat be a din ahi ta is pakai Yesun ahema mazing he isun ama dingin lungdon ni ehi tinza Bible thiam na save hichinia hi ipias mizo sen hosana pakai mina hu pa chan numita asei la ya basu ipija an aro setness hi ham tila hilchina kamuna achun hitin asei hichi mipila hin Judah iskero dong pangin tin sule Friday ni le cross ha khat be untia mipita ta ho hela dunia Hosana pakai mina hung pasan nur me ti hola mi tam tain thing pela khat ben tia asap diusu Christian amuzin ama dingin echini ko an out of sadness hi tinjong akase hi so pite ho lukbung som la ko chang som lila ni la som lila nga jong chu ana simza ko tivin lukbung som la ko chang som lila ni apa som lila nga chan kin siming katin o he dang ma ta in Tuni hin lung mun na thu hi ki het tabela chun tulan het lo na dinga ki ima hitai nagal devin na kim vela kul asip sanga na kim vela na cha dingo na sunga na cha te to nang ma le set to ki banga abol a na la a song khat chunga khat lo hela alha dingo ni khu na chunga hung thong ding a hi pichu na ki vil la yo na het lo ji a hi ati som le li chan chu ana simohiti Pathen na thu simo velen phathe he bo pi hanlang hichi pakai Yesun ipija ase ham atil Jerusalem hi angai lu ma a pin ano dia op khum ma khum ding kati anom po ve eto ama hon pakai hi ta sa a lengam phut lo dinga adi o hi alagau hu hing dinga ana dei lo hi ya zo ding lo ese di u hi Etun pakai Yesun Jerusalem aka cham thu iga se wa hin Etun hi che Jerusalem aka cham hi Jerusalem temple hi ni ve so sirin anomen amasa in BC zangale somgit la sagi kumin Nebuchadnezzar leng pa Jerusalem ho in ana su chimin chuzowin asaphavin ahin la pakai Yesun hi aka cham thu hi AD som sagi kumin ong thong kin Roman general Titus kitipai asu chim kin Song khat songa khat loading abona associate ihiti pakai Yesun asei pa su edi som sigi kumin ong thungin hi tua Jerusalem ho in pa hi edi zala som thun mani kuma Jews ten anaki sa phat pau chu hi echun ani na pa chu significance pa chu biham tel pakai Yesu dinga hi chi hi bitam tan pakai mena hung pa nun no mete asap lai ba ama dinga alungim na ni ho hi athum na Palm Sunday nikhoa hin ipi signify abolam itila Palm Sunday nikhoa hin pakai Yesu second coming ding signify abolentin hilchina imovin hi so pite ho zon henga thupon dolama evana pakai Yesu thupi tanna ani la di ho tamta mun tamta imovin Bible mundang na imovin so pite ho leisi na len la ya Jerusalem ma pakai mena hung pa sa nun nometa asap no pa chun ipi signify bol ni khat le leng ho leng pakai ho pakai Yesu leisi na hungkit ding hi ti avat sa na hi ti a significance thum chu tom cha ika si hanlang abani Jerusalem mite hon
pakai Yesu chu iti anasana wam iti anala wam ti point thum ka sei nom number 1 achun Jerusalem mi pi te hosun pakai su Messiah thau nu ipia thau nu di hamne tele ama hi leise na hi hunga leng din mun hung lo ding Israel te hi independent musa ding Roman te ho vai hom na kuna aman Roman te ho do si ano do leise na hi leng vai apu ding hi ama hon ana expect wo hi pakai Jesu hi ama hon a hu hing pau a leng pau thagau hu hing pa divin ana expect po hi chun Palm Sunday ana manu hi ana mang hi lo ve katino men so pite ho tunin azo I see topic was pakai Jesu su na hu hing po na leng pa di ta hinam kati pas ama sa penin azo la Jerusalem mi pite ho iba kha wa pakai Jesu hi ita sa hu hing pu mai dinga ide kha ta sa cham that na ding I bol pi di pau mai dinga in nei hi khaule leisi chunga mi wang sepian hi di so pite ho tunin ki gen hu devin Jerusalem mi pi te ho jon pakai chu an ha chien ma mau la alhaga hu hing pu di u hi ti an ha chiro alhaga chu hu hing diu chu an ha chin han lak ama chu hu hing pu la leng pa di ta me ke pom la Good Friday nya chu cross khat ben tia a pek la apang lo di hi so pite ho e jon tunin pathen cha ka hi ti bin Christian ka hi Christian nung ji ka hi ti ka peng tha ti bin tunia ekigel tha ni ka sa azola Jerusalem mi pi te ho iba iki pa ni nu la pakai ju ka hu hing pole ka leng pa he ti igan the ni ho asat ni la pakai don lo ba e ma hon iki pa ni lung lup na di i bol kha di ti ja ka sama ma yin hi so tu ni hin adola taw na iman di Christa hi i hu hing pole leng pa ta hinam leisi na I vai hom pa mai dinga ede wam alo le haga hu hing pu dinga ide u ham ti igel di de ka sama ma zing hi so pite ho Palm said na in hosana ti save now ti na tun hu hingin tin ana samu ipia sabu ham roman dia ko ne hu hingun atinai kalhagau hu hingun atinai roman sepai ho no do min la independent name musa bana nang hilai leng changin ati sa leng ding apakai ade hi ani na pakai Yesu Jerusalem ahung sun sangan no chunga ahung tawin mi pi te hon expect an bolo su leng a hi dinga hela sangan no chunga to lo ba sai pi chung ham ai lo la sakol chung ham khana hung to ba lo pi ta power so in bola hung dinga an expect o hi a hi na ma sangan no chunga to pha nin a leng pau diwin Christa cho de ta po akamu chun pakai men hung pa su anun no me atina ben so pi te ho a hi la Christa ki neo sa ta hung pha chu tun so le deng hi na pa ai lo la leisi na leng ding nga hu na pa chu anamu chen the pu e chun aboi ta ben hi ti gel do ma chom cha ga seu hin athum na Jerusalem mi pi te ho kilit sa dan su Jerusalem ho ina nei zebin akisa thei ma thempu chu nong thempu tam ta nei bin chula Bible scholar ti dam religious scholar ho tam ta nei e chun Jerusalem ma mi pi ho chu aki ha sa ma zeng of a temple jong chu pakai Yesun asu theng ma sang chu business bol na jon amang of nei la he ki sa ma je ho in jong chu ade dia manding ago hi chun pakai Yesu aga chi ka in chu taw na in ki ding hi no hon gu cha mi som in the sim ta vi ati chum kol ve ho na dal mang chula commentary akona kimudung zuin sum kol ve na mun hi hilaya vapal ho azu over sacrifice bolding horn agi ki chok no mun hi commentary ki mudung zuin jantel ten Jerusalem ho ina pathen a ho na diu muna earmark ki bol hi hilai mun chu amahon vapal zo na chu sum kol na sum hlan na dang aman pha do bin jantel te hin Jerusalem ho ina pathen an ho thei po beti in commentary an asen hi so pite ho he chun amaho gel da na hi thempu chung no nong hiu Bible scholar jong hiu pecha chu hoin jong cho mo thu aman hiu pakai chu alung thain ngai pi bol di ham sacrifice ibola gani tha hoina sacrifice bola ki pa ham ti agel e chun pakai sun temple Jerusalem temple chu anasu thing hi e chun so pite ho Jerusalem mi te Christa a het hil da no chom cha ga sem tunin a chai na langa ka sei nom su azawa isi topic ana lu hoti Christa su nanga dinga na hu hing pula na lem pata ta hinam ke ya diga ka hu hing pula ka lem pata ta hinam ki hituni ki gel di bin de ka sama tunin thitala su na ton sot mun ni na het chen nam sopi ka ki gel ngai na ki gel ngai hi amina pathen cha ka hi ka ti mai me ka lung thaya asunga assurance of salvation ta ka ne lo pathen cha ka hi na su doubtful hin la hin tu
Pathen to ki kau iri son no ivel dat diwin di kasama ma jing zon sut ki par tha bung som la li chang som langa pakai sun hitin na se ke ma ne ngai lu lu la ka thu pi ho na ni dingo a hi chula chang som ni la khata ka thu pi ho ne ya chula ni chu e ngai lu a hi chula ke ma e ngai lu chu ka pan a ngai lu ding chula ke ma ama chu ka ngai lu a hi nga ka ki phun ding a hi ati akichi ma jing en so pite Pathen cha ka hitai ping tha sa ka hitai ka tia Christa thupi ho chu kan niya kan nit ngai ni so pite Pathen cha ka hi ka tia a thupi ho kan nit lo ba ama ka ngai lut lo wa hi la pakai ta ngai lut ta lo ka kam le ya ka ngai lut hi ding a ta ka hi lo di hi tu ne gi gel di ka sama ma jing phat ta pon so pite phat anai ma jing ta pakai hun na ding hi anai ma jing ta edin mono e ke su chi ngai ka sama ma jing so pite le si dia se ma jing ta Pathenin le si ana su mang no a khang lai sen na adim ta in Pathenin asim lo bangin mi him tian hen kho mang ta pon he pakai in le si ka su mang de he tian no a ko kung ki sein anati no an kung na so yin kum zawal boi man ana ta san po a sai na in Pathenin akitip na bangin le si ana su te bang chun tun jong le si dan ive Pathen cha te ka hi te ho Christian hilo ho e ki he no ta lo i bo no ven en khomandan te bang so ka ta second Timothy bung thum chang khana pat chang a hin seming ka tin ama wang hi chi heaven enu nung lam la phat ha sa kho ta hung thung ding a hi Ichitiang chula mi ama chang mai ki ngai lua sum ngai lu num ham usit la hoi tho tai tom ha nu thu pa thu ngai lu phat na ngai sa lo lung set a nei lo ki ho cham pi mo hi he set ha ti ki tim lo ti sat phat na ho a ta san pai tha ki cham sa ki lit sa chula Pathen ngai lut sa nga nup sa ngai lut zon Pathen ngai sa hlema atha athil mol the zanom lo hi chang chu ding a hi hi changa kon jong chun ke hi mangun Thenin athua be ni phat the ibo piu han so pite akichi ma ji ni no ngai tan pha tha sa kho ta mi hem ama chang mai ki ngai lu tai sum ngai lut nom ha adi den hi chi du am na hin le sit alo dim tai adi den igamu Manipur context ki sei ta le tu su in ka chi in ka khowa mi thi khat recipe khat a thi in ai la ngundanga khoneu cha si ma house sapi a hi zen a khowa a paw ki wi na ko ma wi ding in pu ding agom ka chi in sam phat ka to ni ala cha te ho a ke do a hi a cha te ho lo wa gi hi hoi lai lo wa gi u ham thing hanga ka ni le a gi u hi ka po na ma sing ke khu zong a free ta pu kho zo sia Kani kanza ini boy kam tawin so pite ho pakai ki pa ne se ka khel si Pathen cha te bol thi lo hi tam ta ni bol kam ta Pathen lung han nai chung hoi ti chu da ne tu ni ki gel di de ka sa kani kanza tu ma sa wa ji bi ni tu wang thil dang dai ni tu wa ni ki wa u lo ham chang le mi tu wa Pathen na ngo lai koi pu ve i bi ai ta hoi tu ta i du am si hoi lo ham so pite ho sat ding i de mun tam ta Theikhong lama Christmas man tiang wala asum don dan ho Theikhong na hisab min na dong ti ho ka sa ka panam ma si ka ni Theikhong don khom ba alin na ne hi cha Christmas man ji la chun Christa na dem pakai na ga thing pang na dem Christmas man na ti ka gel thing ka panam ma so bite pakai hi sin wa hang ta vi so ma nung nai ta poi tu ni chi bol lo ba ni ngol ti wei poi so te igamu Christian gam ti the dong ta po chen tu ni hin pa kai hi leng pau di ta i hu hi pu di ta ama de mai no koi man di ho lo jam so pi te a tha ben gi gel lo ka no ma ji ga ni hi chun tu ni pa kai mai event of ama ko mai ki le ki ni vin ki tim so ke ong ka ki tim ni so te I priority hi ase kam ta na di lo kam ta pathi da nga hi a thing yum ta po so te ho e chun sai na ding in second chronicles bung sigi chang sam da li hin seming ka der ke ma mina ki ko sa ka mi te chu ahung ki deu sa the ju ma taw na ne ju wa hi tia hi ke ma ang su a hin hol the ju wa a thil se bol na wa ko na ake he manguwa hi da ke man jong wa na ku na ka hin nga ya a chon sit no ka ngai dam ding chula agam singu ka dam sa ka phat sa ding hi Pathenin phat the bo piu
adi mama zeng hin so pite ho tu ni hin pakai mai hol ke do ti pakai ko ma ke le tao ti ve Pathen cha te chon ni do len chon tao ti Pathen cha te hin do len hin tao ti Christa so hu hu pu le lang pa di ta nei tao ti ve ama de bangin chon ta da Pathen ni ngai dam ting wi chon sen no cho ba na igam sungui hi an dam sa ku je phan la ma hoina nom ta ke khom'a ama I ba sai khom khăn là cái kia là khâu tụ phát hiện ra tại hiện đó là hiện thể hi so bị thế họ ibon cho cái mình cái tiền muốn hiện tu niên phát hiện đây lâu nè hiện khôi nó mình họ lùng thấy lâu này cái mình chắc nó họ giàu xí ta hậu bác cái còn biển cái đồ hiện tu niên bác cái anh ăn cái này cầm làm mà gì ta sao nó sao năng cái hậu nó đình sum la pain kana welcome ta nang hi priority number 1 kana pezo ta po ka hin kho ka de dia man ni kana go be tu ni chan ni ge hin pa ti a pathin ang ibel di be ikitem so ke ni thien bol hi ho pathin ang tu ni ngai tam thu mu te pathin ni ngai tam di wi a hin tu na ngai tam bi thu ma jing le I bol ngai bol di ka ti na hi poi so bi te pathin cha di ta na hi a Pathen cha di ta ka hi la e hu him pa ama de ba ko ka man ngai hi lo ham so te a hi a pha do sian hat jing ke theu de ka ti pui a hin la Pathen cha di ta ho cha ni se a hin ko man da no ba Pathen anga ani se a taw na man ke no ba ni la tieng la a bol khil ho ngai da ma thu Pathen a ke surrender a hin ko Pathen a renew a bol ji ji do hi so te ho tu ni ho no bol ti bin chỉ là sự renew ball thế thì na su inop ball na chọn chết ball đi cái tiền này bôi có cái to cái mô tô cả sĩ in không bắn đa nữa ta sa hình na lại hi na lại gì ha sam na mình tiền làm na tam ta to in khom hi gì ít chăng và hi chăm kim lô đi Pathen to in khom mà bộ gal zo này này đi itu pakai ko ti ben in sungo ma pakai vai hom sau ti ben I office ma pakai vai hom sau I gam so ma pakai vai hom sau ti I society so pakai vai hom sa la ko je phan le pakai dong lai na hin ko mang te hi ko je phan da Pathen ni ga mo hi an tam sa boy na zo sia ko na hi pakai in haong diu hi a ve ni say no men a hin la Pathen Bible ai mu dong zui pakai hu da ngai ta zi boy na ha sat na thiên man na kidong dang jong hling ding mo hin yong la Pathen cha te ho cha hi long dan lo diu hi a chai na ke in Psalm 46 lấy set bom pi hi ung ki hot mul dal hang zo se yong Theikhong le na ki tol lu dong lấy ki cha lo diu hi a jo Pathen om nai Pathen in a cha te a ke hoi do tho di itu tu ni itu se no ngai dam thum ti I ga mu dam da ding Pathen khom'a ta hu te a chai na se no mo hin se he do se wa lom na Pathen in ngai dam se kha ho tu nei pa pa ti bang Pathen bo pi ta han chom cha ha cha ding tau na hin mang ke ding ka ten pa ngai do da ding chu nang sang pa do pa ka ki pat wa ka tau na nei san pi wa ka phat man te ho boi na I ma cham lo chai thei ding ane koi ta ji ben hallelujah ti na min ka thang man da ko ki pa thu ka se ni ba kai ngai do da ding ba tu ni lo bi ta in Jerusalem ho sa da pa kai min hong pa chu nu nu be ti le ya na len dan na ni kho man ka hin bang ni tu ni na chain ka kamu wa ho sa na ka sab wa ka lung thimu nang pe lo hi lo ka kamu wa ka sab wa ka lung thimu zo nang ka pi nang ma de ban kho mang ding in pa kai tu ni nei su theng le ben ka tao ni pa na long lai lo na hin kho ta ka man je ka kamu adam thei ta po na za chom lấy set ki sem ti la pa ka za kha do ke her kha do win thu khom ta na Bible chenga ka bu dung ji ben hung di mo hi zong na pa kai cha lai a cha in na cha de ne ho nim pi ma pa lấy set bom bi ki thinga pa kai Theikhong le na ki de nu de ho ne ki sa do nang ka nei be ti he a na nga ki nga hin khom man nan nei hil di ben ka tao ni un ha pa nang ma de lo hin fo tam ta ka na mong ke man ka ne po da ke man ka don po sum na pai ka mu po la adi lo be hin ho ka mong vin he pa but this man deserve ka bo na ha pa hi song na tu ni na thai na hinga ki le a ngai dam thum dung in ku ki sa te hi kom na chiwa de ho ni pi de bin ka tao ni pa nang to ka hinu kho mu la pa kai ni sia ka de khop don ka nei po da ka long hai di hi te tha ni ha sa di ka tao ni pa
那么冇听啊，个是冇多你吧？个做先弄个破棍啊，个讲个呗，个冇事当当，你当啥当的个当的吧？个他什么个天了好当当应该的问题啊，老边那些能比啊，汤巴的土啊，他就弄白，以后用包不个耶稣咪啦，讲嘛个道理。